Heal dulu gak sih guys? Ntar gue heal dulu lah. Ntar heal dulu. Oh sini, rute 2. Teneneng neng neng neng. Gue mau ngecek dulu dah guys. Ini udah bisa kebuka belum ya? Oh udah bisa guys. Oh my god, this is so freaking asshole. Magnemite aja. Skip ah. Tiny mushroom. Yang di sini berarti udah bisa dibuka dong, logikanya. Padahal bisa lewat situ gitu, gue cuma takut kagak bisa. Emang di sini ada apaan guys? Kocak, gak ada apa-apaan anjing. Udah ayo kita kesana aja. Sini dong. Lily. Kenapa nih si bebek? Tapu koko. Kenapa tapu koko? Beb. Nevia tuh udah mau ketemu gua gitu, rindu ya. Sabar, kamu jangan nakalin bebek gua ya. I think I see something in front of something I really want to see again. Apa tuh guys? Wah, Pak RW cok. Disuruh ngapain guys? Suruh ngambil. Ya elah, suruh kabur dia coy. Oke, rute 2 kita. Welcome to rute 2. Bang, ada apa bang di sini bang? Itu apa tuh guys? Oh ini battle-nya. Apa itu guys? Oh dia nggak kayak X ya, ngedep-ngedep gitu guys. Ih boleh nih guys, Makuhita guys. Boleh gak sih? Iseng aja nangkep. Gampang ini naikin. Aduh, gue takut mati, euy.
Oh dia fokus, bagus. Gak mati dong. Up. Iya dia attack gak jelas. Tangkap guys, kita ganti picky pack ya. Ayo masuk yuk. Welcome to the team, bro. Young Screw Makuhita. Nggak usah lah. At your party, let's go. Battle gak sih? Yuk battle. Sekarang grinding. Beauty Crystal, anjay. Mudah dan Gasly bro, ngeri kali. Gua ada Astonis gitu kalau nggak salah. Dijilat gue. Ya kena lagi. Duh gak bisa kabur Jet. Di min loop gue. Cilup. Mampus lu makan tuh. Sila gak mati lagi. Dijilat lagi gue. Dia tukang jilat guys. Biar naik jabatan. Astonis B4. Gua harus baik dulu nih guys, nge-heal. Gua nggak mau ada status kondisi guys.